mantap. Oke baik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Numpit. Ya, hari ini kita berada di Tongkonan Barereng, belum tahu. Ya, dalam rangka merauk atau yang kata lain yang lazim disebut Mangrara. Tapi ini lebih tinggi lagi tingkatannya dari Marara, namanya Merauk. Nah di sini pasang namanya bate dan juga ada kerbau yang akan ditombak besok pagi karena besok adalah puncak acaranya dan sekarang adalah acara Mantada. Bentar sore akan diadakan ibadah syukur. Ya, jadi mohon maaf Ompit kurang-kurang sehat hari ini. Ya mungkin karena perubahan cuaca, kadang hujan, jadi kita sempat kehujanan. Jadi teman-teman hati-hati sekarang karena ada perubahan cuaca juga, jadi kalau hujan sedikit bisa langsung influenza, jadi perlu juga konsumsi vitamin. Nah, siapkan selalu vitamin di tas. Sekarang kita berada di dapur. Kita akan menyaksikan ibu-ibu yang sedang membungkus kasube. Apa kami kira katanya keluarga? Kasube reka popon reka. Oke. Kita hijau menyerangku. Wow, rambu bay pun lagi, woi. Rambu bay puah, woi. Bay nalite. Yo may kota. Kapunta na. Rambu bay. Oh. Jadi babinya sekarang mau dimasukkan di pelakungan di sini. Oke, lamba yang setel. Oke, Iwan Pangli, selamat pagi. Om Iwan dari Kalimantan. Ya. Apa musim manual mulai musim banyak lagi yang sakit babinya, jadi mungkin bayi sakit murah karena orang takut simpan babinya yang besar-besar karena tidak disangka-sangka bisa kena penyakit, jadi harus segera dijual. Kupuli po ba yan? Yan nakutiri tayo may yan. Baik Mani balik baru 1 tahun ini sudah besar begini karena babi-babi dari peternakan modern.
Kawan lambat tu Athena. Okey. Athena pala na ba lambat dah ko teh. Si. Undang. Ya itu babi. Oh. Ini anu teh. Sang tolong tak bisa berwirang. Saya boleh. Bisa berbirang le? Oh iya bisa Ria. Kena aku tiru ini. Nah, ya aku kau berwirang kuala kapuana. Ah, kamu renta itu temo. Sampai barang foto bete tak bersih. Iya. Kena aku tiru ini. Sampai. Apalagi ke di masih hari itu apa tu le? Sehari. Dah denda kok. BP lambat dok itu tena le. Atai Athena beni lambat. Yo, oh, lebih lambat tu tena. Yo. Ah, para lui. Udah mau keluarkan pasarapan tuh deh. Tak syaram tu betul tu kan di pasarapan. Tu kan di pasarapan tak syaram tu bah. Apa? Sokok dulu apa? Apa kan di dulu? Nah tu kan ada pasarapan tahu. Ai lo ini itu biasa Tu biasa mutu le. Yo, Bahaya kita ini biasa le. dapat biasa nama. Dadah. Wah. Apa ada di Keranga tu le? Kasube raka. Kasube. Popon raka. Pokon dengan Popon. Iya. Masih popon tu kasube le. Ya masih kasube pokon. Nek, ya masih kasube pokon tau. Iya. Ya mensiang. Enak kita di segala yang masih ale. Ya mensiang. Segala perkenal itu atau buntok. Buntok mo. Buntok mo le. Iya, buntok. Buntok mo nalan. Kena tu buntok pa sopan nama siapa sangat ale. Iya. Weh. Kapokong ki. Iya, lah penggar kapal kok diambil. Kira na ikan dito. Siang. Masih hari tawa ikan deh. Bisa mo ba daw? Bisa mo ikan deh Bisa mo di kana daw mangaso. Iya. Campurannya. Mana kuan do ku do san nenek do bi. Irma. Irma. Oke, Irma. Do ba kami Irma dia? May dakara to makayo Irma. Oh iya buda yung ano. Mangurang-urang na kayo nakakara ko mo. Mangurang-urang na. Ah. Mangurang na. Iya. Oh, orang lu makula. Iya. Oh. Iya. Sandang dulu apa le? Iya, ndak dopok sandang ko sa Iya, kanite. sandang pa daw ki. Ah. Weh, mana si mundo aku alam ba eh? Sandang ko dalam ba? Dapat na. Weh.
Oh, ha, mau minum dulu seru mulai. Pira liti minas itu anda? Petal lupu loh. Woi. Baik sih kupona tolong bacor tuh miala ini atuh. Iya. Kenapa tadi dipemuin dulu ya? Ah, bisa di Columbus tuh keriginnya tuh le. Bisa. Nah. Iya kerigi. Oke, sudah tubusin saya makin sudah segala TV. Oke baik, terima kasih. Nino Tandiara, Pung Arwal, dan Raka Batik Pare. Wah, Buddha ya. Buddha ya Batik Pare, Pak. Nah. Dan juga menentu isin lah. Budak duka tuh buntau dia tuh biasa pak abasan. Abasan pada tuh kita ramban-ramban ya. Iya yang letih ramban. Iya ya toh. Bahasa apa sekarang itu? Bahasa Bangkok atau tiramban doi sini. Tak apa karam foto. Oh iya. Oke, Maya Pajardo watching from Philippines. Philippines. Thank you. Philippines. Maya. How are you? Hi Maya. Are you Indonesian or Philippines? Oh, rindu balik kampung halaman. Oh, Toraya pala ito. Happy Maya kasama ke Filipina. Mereka kampung kami dito Maya. Maya, yung may Pilipina. Hindi ka to. Maya, ada Maya di Filipina ini. Kampungnya mungkin ini ya. Maya di Daerah Maya may Pilipina minta deh. Oh. Di mana kampungnya? Di mana kampung di sini? Maya. Maya. Apakah kita orang Buntao? Atau orang? Woi, ini ada gadis ya. Woi, gadis kayak itu? Iya. Gadis. Oh iya, Maya. Oh, orang Indo. Oh iya, dari Sanggala. Oh, tuh Sanggala juga teh Maya. Sanggala. Di Sanggala. Oh, di mana di Sanggala? Ini orang Buntao kayaknya atau orang Lampioka? Deh, ini Maya doyan teh. Udah tutumbang. Nah, inilah keluarga dan warga masyarakat akan melaksanakan acara adat Merok. Ya, sudah ada balok juga di sini. Pak Buli deketin deh. Tadi ada. Lancar dulu kakak Pak Buli dulu. Apa laporan dulu Pak Buli raka? Pak Buli deh. Oh, dari Tongko. Oh. Ternyata Maya dari Tongko. Oh. Keluarga pula namanya Tongko teh nah. Nah, bagaimana bosku? Oke. Iya. Barang kota air kami pulang kamu teh, Bu Maya. Halo. Iya. Siapa namanya ini? Bilang Tiensi. Halo. Jatuh mas
Oh, jangan masker ya, tuh dulu. Ya, mari, ya. Nah, masker ini dulu. Harus pakai masker supaya kalau naik motor. Baik, sarapan tuh kali. Mami di pesarapan tuh. Melo apa enggak? Melo. Iya. Kasi kami masarapan naman hindi. Oh, maka bikin sarapan doang mandir ule. Supaya dia jam-jam aku tuh berarti mau kami juga siya. Oh iya betul. Jadi ballo itu bisa juga sebagai kopi, pengganti kopi. Enggak. Oke, Bapak Kabal, marasa ballo na, weh, marasa. Oke, ilu tok. Sige, tok. Ilu. Para tuh bukan mate. Oh. Mantap. Malo mi kila kubalan dah. Weh, yo mi yo lu Filipina teh, yo dua. Nampak nonton di keluarga Filipina. Oh. Yang menurut apa? Oh. Yung mga mo na misa. Ano ba kami misa jo? May ganito pa kami misa. Golin ni durong. Oh, dai, yo bilibig to sa manin siya. Kanya ang mga tole. Kanya pinggir kan di itu. Durung bayar. Oh. Ya, next kalau ada kumpul duit boleh balik kampung. Oke ya, kita doakan supaya duitnya cepat terkumpul. Bisa pulang kampung. Sudah berapa lama tidak pernah pulang kampung ini, Bu Maya? Hah? Di Barere itu. Ada Bu Pandi di sini. Pandi. Ini Parenge. Oh, ayami. Oh iya. Kalau begitu nanti saya masukin. Sudah posisinya. Oh iya kan? Tidak sana. Pak Asis. Alam pikir Ismail. Oh, iya nanti saya telepon teman. Saya bilang kebetulan itu teman saya itu temannya Pak Asis namanya bosnya ya. Oh iya. Nanti saya minta KTP-nya adik itu. Saya kirim ke Pak Elia, ke bos, adik bos. Oke, mudah mereka Belanda itu iliu kampung mabusa mutu. Mudah mau iya mabusa mutu luna. Mudah mau iya Belanda dulu. Mudah. Oke, Farel. Halo Farel. Farel. Mantap. Farel G. Halo guys. Halo guys. Halo Iya, guys, oke, apa Farel. kabar? Wih, dia bang ke Farel. Maka hiru boleh tok Farel le. Batok Farel. Weh, apa ngirusan boleh ah. Weh. Biasa kau mengiru tuak? Biasa. Baik ya. Oke, padel itu. Oh, padel. Nino dan Baik. Pengarwal. Ya, padel. Weh, ini baik. Wani to bareng elang tangan na Pak Janda to. Oke, pengicel. Nah, baik pekamu itu Janda teh pengicel. Pengicel tak apa perkabian Pak teh pengicel. Nah, biru sadu ka mondakar komite pa tayo apa cocok.
Ya. Bar kilo nol toto ya lu? Letuan. Oh. Oh. Paturun ni dulu. Iya. Halo, pernah lah leton tayo dulu. Oke, selalu respon, selamat beraktivitas. Terima kasih. Baru kamu keluarga ini sa bulan-bulan na mo. Uy, apa itu di Pewoy? Halo, bulu nangko. Oh, bulu nangko. Oh. May na ito bulu nangko si Serok niya le. Oh, damay bolu. Bolu. Ito ang tinak ko eh. Hi guys. Halo. Halo. Coba kamu saya. Lihat sini. Woi, anak pintar ya. Woi. Mantap. Dentro da bandar rin din enak ya. Bila norin na ano ke. Saya dibilang bapak. Tapos ay mama ano. Oh, dia tuh ke sana. Yo, so ano, bapak mama ano, doktor. Halo. Di luar dia. Oh, dia pun itu koin dulu. Ya, murah na. Ada kampas. Weh, dia ada kampas. Ada kampas guys. Kampas. Pas berjalan. Kampas berjalan. Buat apa? Rasul ka ba? Oh, may gumana ka rin ba? Biasa. Oh, okay. Hari ko mayroong kopi sa ulo, no? Hah? May kopi, lo. Oh iya, lah kopi dah. Dia tak ada apa. Ini tower ini tinggi sekali. Ada ayam jantan, manuk selar kata udah mai. Tadi dia adalah. Beriwa aku tadi adalah. Pak kebun kali. Nak kena bela-bela malik lah. Ada si pirang bayi tu mai. Pecasera. Kasira. Pak ada marah mo le. Ya, ano ba? Natun tu 90 lah bile. Ya, kung dito jo, kan 90 tali ang din na kung dito jo na pada kaya. 10 tali pa bilela kan dito lang 5 juta. 5 juta. Wai. Hindi lang pangkong dito. May nalilang sa kanila. Hindi ko na ito mga rara. Toto marara. Iyo. Wai. Hindi 5 juta na pada kaya. Na 13 salin. Hindi na masuya. Jadi Iyo maraliw kini lang kaya sa takut duka to mga liyan kini lang nila. walang ka apa ya kapal na. Iyo. Nama lapu bang apa itu? Hindi siya ito ibang pangkong malaki. Dia sama takut to mga li makanya si merak to. Ayan, na suka-suka mga matindi. Nakada stroke. Ay. Sa balik tanduk to. Apa to? Sabaran ni pemasak. Bisa nggak boleh tanduk. Ada di sana boleh tanduk. Ha? Boleh tanduk. Di ko di sana boleh tanduk atau tomo tua. Oh ya tujuh. Oh. Ojo mo ka. Oh, ikuar kaya. Tujuh. Heeh. Kosong ojo. Iya. Oh, wah, dia waktu letuan nih. Oh, letuan kosong pala. Lagi hias sih kok teh. Ya ini letuannya ini. Mantap.
Ini namanya letuan. Kalau di bagian ini namanya letuan. Kalau daerah lain mungkin apa namanya? Lentong atau apa semua. Jadi beda-beda namanya tergantung dari kampung-kampungnya. Nah, pira na lesi ba itu? Dako mo to mo siyang rin. Apa siang? Masyari le. Ngayon nata. Siya yo talen do tayo may le. Siya iya. Yung mang kau dicuri mo ide. Woi, Rapudu kamu kampas. Oke, selamat pagi bosku. Oke, kampas sudah datang. Silakan beli tarako, beli segala macam kebutuhan ibu-ibu. Di Toraja juga sudah seperti di kota ini, guys. Oh, ada rumah tuh kampas. Oke, Stanley Chebet, good morning brother, voting from Kenya. Good morning to. How are you today? Yeah. What time in Kenya? Kia ora. In Kenya. This is the Thanksgiving, or we can thanks to the Lord because the new house we make celebration. Apa sana tak bersyukur. Oh, dipakai dia untuk ya. Oke. The Gaian pig. Jam 6.18. Oh. 6. So much, thank you. Oh, today jam 11. 11. Okay. Sayangnya tembus tembaran besar. Mana berapa pemain? Pertama tu terek na tu. Oke, nih teror berapa nih? Boleh kuah. Sumpur eh. Kapan dari peror tama? Polo apa? Balik pa polo no mula ta panolo. Muna. Ina mo ne sala mitiumat. For the ceremony celebration like this, all the family come with Gaian pigs. Yeah, they choose the bigger and biggest pig. Yeah. So we can see, because no one use black, no one wear black. Yeah, and also that's the yellow clothes.
attached on the cottage. It means that Thanksgiving ceremony. Yeah. If in funeral we can find the red one, yeah, but here yellow one. The yellow it means the happy ceremony, and the red and where the black color for sadness ceremony, like funeral image. Dapat kung keluarga na jami pa. Because this is the traditional house of Toraja, is built by all family. The family, all of the family built this house. They collect money. They collect trees and to make material to build this house. So this is a big family house. So if we make celebration like this, or the family, hundreds of family come away big and celebrate. Because in Toraja, no way to kill buffalo. Good happy celebration. Except kecuali this event, this celebration, we call merak. We can kill one buffalo tomorrow morning. Because this is the high stake of event. Oke, dari Moro di mana ini? Ini di Buntao. Kita ke sini kita bisa lewat Kepala Batu. Ya, di sini juga kita bisa melihat orang Malambuk. Ya, tetapi mereka tidak menggunakan pakaian hitam. Ya, jadi ini adalah acara syukuran. That's far from Jakarta, yeah. So far.
Oke, Damis, Dimas, mantap, Murato. Ada juga naiknya. Togan. Oke, Stanley, selamat. Amazing. Oh, a lot of girls come. Oh yeah. Because today almost vacation. So the people in Toronto were
Marasa le, marasa Pak Lampu dah. Meloliu, marasa sekali. Tongko ng base. Tongko ng base. Tongko ng base. Tongko ng base. Oke, Maya. Barere. Barere dulang. Iyo, barere dulang. Tongko Bale ng itu base. siya barere dulang. Iya, mate. Oh, Iyo. tidak kung salaku di tete bisa. Eh? Lebih salaku turun di tete bisa. Undan na. Kita dari kan Veronica. 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 Nabuda ka din na sektoris pempira motoris pendete. Na yate udah to tau pa to takut sa kamalulian jadi bentar motoris lindete saya. Iya. Di sana makannya tudu na minta apa ndete barereng ya dolo. Barere ka dulu le. Iya, na minta apa dulang. Hmm. Saba nenek to siudu dek na to. Iya. Nenek dolo. Male sa uka. Male dete. Dete Jadi di di padang. pasita apa le teh benuan? Iya di pasita apa mo saba tak itu tak apa batiin ang karga itu di sanga dulang. Jadi lo minala pang barumbun tu batunan na saya dibain de. Barereng ya teh dolona. Nyama to kikwa. Barereng dulang saba. Barereng yang tare. Iya, sama kita dari Veronica. Tayo kita dari le. Tayo magtandai. Combine na saya miyan di pa. Tayo ko tanday. Iya. Dan duga kita biasa siya lambas. Ya maragu pa tayo mga ragu tanday sa batayan. Ya kaya to may biya di ko tanday. Tayo ang po combine na tanday. May natanda ile. Iyo. Bukan Ya. kita oke. Iyo. May na. Dako pa kimi ko tanday. Iyo. Pataade mambak pa ano lay. Mana Nah, pakai bawa apa sa? Iyo. Iya, lu pas sama oh pas sangal atau temo. Pas ledo ra kato. Bandar dolo pas sangal ada ledo. Oh dolo tu sangala. Namane makale. Namane eledo. Ledo. Yo namane orang tepo. Tepo. Yo. Ya te dolo-dolo na. Kan di sa budaya pa. Oh, jadi pas ledo sama ada tayo le. Bay, iyo. Iya. Lo, ya tu ranti tayo na biasa na lor ka di masaba ya te manin tuku to nyo. Oke lah. Le parenge wala buke. Tanda siya. Oke, le parenge pa lagu mi. Pasalay jo eh. Oh, padel. Padel mo pasalay. Oh. Alay ko dalo. Alay ko satu. Balik ke satu padel na pema kacang
mantap. Oke, Medi, Saputra, Malute, Nabano, Mati Semelaka. Saya mau papa. Ada lusuk bayi na. Enggak, lucu banyak. Apa apa dia sa Mati Semelaka yang lusuk bayi na. Tak ada sudah. Oke, Sinta itu kok kenal Veronica. Oh, kenal dia. Tadi ini Veronica. Paden, lo kan tira bayi mo, luso ada. Lusuk bayi mo ba? Lusuk bayi mo. Lusuk bayi. Pola anu lepa. Iya, nakuha dia Mati Semelaka, nakuha dia pergi na soro mo. Lusuk bayi na. Oke, apa itu Ima? Garam. Oh, mantap garam. Iya. Garam. Garam. Oke, mantap. Halo. Dia gola-gola tadi pagi-pagi. Apa na? Oke, Maya sangat mantap. Iya. Apa yan to? Ay, tayo nga magulgola eh. Gulgola na, bambalay mo te eh. Pembalay mo? Iyo, tunggu to sambali Oh, bendo ya apa itu bisa teh ton. Wah, boy na layo pa Oh, pa ako. sampai bala bay. Tanya mo Ya apa ton na ipabane ton na, tanya pun tanya. Pabane, Iya. Ipaanan ni pabane te. Ipaanan ipabane. Iyo, mama sana. Mama sana. Iyo. Ako to ro bambalay mo. Iya. Ako kampay-kamponan jo. Iya. Dari surat dayo. Ako kumanna. Mana? Oh, bendo. Mira, nate mo maneko. Ano Oh. saw? Dari janda mo kumo. Ah, Janda mo kumo. janda. Laban daka por kumo. Ako ra di dago apa keden. Oh iya, dapat ya, dan duka. Ay dagaran no kana. Iya, dan duka lo kampung Gibuda. Iyo, dagaran pa ba kay ano le. Iya. Okay Di sana berapa yang itu? Eh? Di sana berapa yang itu? Benda ada oke. Ada ako Oh pipulay iya. ko le. Yo. Halo. Halo guys. Iya nah, banyak kali itu sampai besok. Ya, bikin apa kau anak? Apa itu mau makan? Kalau mau do kebun tu bayu Kaponcang. Bayar raksasa itu kebun motor kebun lalu ya. Pijat terkait itu. Untuk mana? Ya, preparing food for ceremony. Ya, the giant pig. Ini kemarin kan ada viral harga babi 100 juta ya? Iya. Nah, kira-kira misal yang mana ini? Ini cuma 12.500.000 saja. Iya, sekitar 12 juta. Ya, Weh. 12.500.000. Weh, terlalu. Ini yang lebih besar yang harga 100 juta ya? Ah, tidak tahu juga, tapi ya ini luar biasa besarnya ini. Tapi kalau ini kemarin misalnya ini 12.500.000. Terlalu murah ya, biasanya itu. kalau ada peminat. Biasanya kalau harga begini 25 boleh. Nah, tinggal 12.500.000 jadi sangat murah sekarang. Nah. Oh iya, cocok hati Pak. Ya. Ini bulan ya. Ya. Rono. Turun nila ako ulit doon. Letih na lang, letih na.
Kabing, iya. Na dipakai deh mute, dipakai berkat tuh. Dipakai di kamar kena apartemen sih lebih. Masih hari. Jadi sementara kalau ada keluarga datang hari ini disusun di sini dulu. Ini persiapan ini lentuan yang sudah ada ini mau dibawa ke sini, nanti di sini baru diisi. Stop. Dan nasa kabungi baru teh. Sang bongi. Sama membela di luar nala. Nah, aku tak share kan dalam berita dotole. Jamin aman. Aman. Satu, dua. So the pigs keep in the apa sekarang dari bahasa Inggris tadi? Tomorrow will be like a carnival entering the house. Yeah. Kumande dulu. Mana saudara kapan ini? Kumande kundolo. Nah, tola sapiri. Yo, minta tolong nala bayi. Kumande kundolo. Pira berat tete teh. Madu nomor kalau tete. Oh, nah satu baru boleh jam 12 ya. Kumande kundolo. Iya. Mana semuanya Pak Kadiana Pak satu. Apa buat aja Mali kan kalau menalai itu bilang kamu kemarin kemana di Oh, Raputo. Katete. Hello ladies. Halo. Hai. Oh, bagaimana ya? Jadi.
Oke, jadi kita mau istirahat sejenak ya. Nah, ini Om Pit mau istirahat. Oke, I'm sorry Fred. I have to take a rest. 5 minutes. Yeah. Welcome back.